Georgia ayishyira kwa Mikel. Buri kintu cyose kigira umwanya wacyo, ni nako buri kintu cyose kiza mu gihe kishakiye. Nta kintu kiza nko guhamagarwa mu ikipe y'igihugu bwa mbere ugakina umukino wawe wa mbere imbere y'imbaga y'abanyarwanda benshi, imbere y'umukuru w'igihugu mu mikino ya FIFA Series. Yitwa Michael, umukinnyi wa mbere w'umunyarwanda ukina muri shampiyona ya Algeria. Niwe mukinnyi wa mbere w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda watsinze ibitego byinshi, wahamagaye mu ikipe y'igihugu. Umukino we wa mbere kuri Stade Amahoro, umukino we wa mbere imbere y'abanyarwanda, igitego cyiza cyane ntago azabyibagirwa. Amateka nimero 13 mu mugongo nizo yambara. Michael yanditse amateka ndetse abikorera imbere y'abanyarwanda benshi, ni imbere ya Stade, murabizi ko ijyamo ibihumbi birenga 40. Uyu musore w'umunyarwanda yatsinye imikino 19, atsinda ibitego 15, atanga assista 5. Ubwo ni ya mipira ivamo ibitego. Uyu musore kandi usibye we na bagenzi be bari bitwaye neza imbere y'ikipe y'igihugu ya Grenada. Murabizi ko ari imikino ya FIFA Series ikomeje kubera mu Rwanda. Mu ijoro ryakeye bihereranye ikipe y'igihugu ya Grenada maze bayitsinda ibitego 4-0. Ni ibitego byagiyemo ku minota igiye itandukanye, dore yuko abasore bari batangiye bitwara neza ndetse bataka iyo kipe y'igihugu. Gusa kandi byari ibyishimo imbere y'abanyarwanda, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'isi yose, berekana ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda idasanzwe. Ikindi kintu wamenya kuri uyu mukino kandi nuko wari umukino wa mbere w'umutoza Mwite Constantino. Uyu mutoza murabizi yuko yagiye akora amateka menshi. Muri 2014 yagejeje ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku mwanya wa 64 ku rutonda ngaruka mwaka cyangwa se ngaruka kwezi rwa FIFA. Icyo gihe yatoje ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse yagejeje kure, ayihesha n'umwanya mwiza. Wari umwanya we kandi kugira ngo yereke abanyarwanda yuko ibyo yatozaga icyo gihe n'ubu birimo. Ahereye ku ikipe y'igihugu ya Grenada ayitsinze ibitego 4-0. Ku wa mbere arakurikizaho ikipe y'igihugu ya Estonia, nayo yaje kuba inganya n'ikipe y'igihugu ya Kenya igitego 1-1. Ese ikipe y'igihugu ya Estonia iraza kwitwara gute imbere y'igihugu cy'u Rwanda? Ese Amavubi arongera atsinde nk'uko yabikoze? Abasesenguzi umupira w'amaguru mu Rwanda babyutse bandika yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeye, ndetse ikomeye cyane kurusha uko abantu babitekereza. Usibye ngo ba rutahizamu Michael ndetse na Joshua Kwizera, Hakim Sahabu, utibagiwe kapiteni Jihad, abangaba no barebesuye ikipe y'igihugu ya Grenada bayitsinda ibitego 4-0 mu minota itandukanye. Abasesenguzi bemeza yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite abakinnyi benshi bakomeye, ndetse cyane cyane abangaba bashyashya bari kwigaragaza. Abantu benshi bateze amaso kuyireba imbere y'igihugu cya Estonia, ikipe y'igihugu yo ku mugabane w'Uburayi. Ese yo bazabasha kuyitsinda? Bibutse yuko kandi ikipe y'igihugu y'u Rwanda niramuka itsinze ikipe y'igihugu ya Estonia, bivuze yuko izahita icakirana n'izatsinda hagati y'ikipe y'igihugu ya Aruba. Aruba murayizi yuko yatsinze ikipe ya Macau ibitego bigera kuri 4-1. Izaba kandi ikina n'ikipe y'igihugu ya Chesenia. Ese u Rwanda ruzakina niyihe? Reka tubitege amaso. Gusa ikipe y'igihugu y'u Rwanda kandi murabizi yuko wari amakuru yavugaga yuko ikipe y'igihugu ya Kenya niramuka binaniye kwakira igikombe cya Afurika cya 2027, icyo gikombe cya Afurika kizahita gihereza u Rwanda. Kandi murabyumva yuko kucyakira bisobanuye ko u Rwanda rwaba rugiye kongera kugikina ku nshuro ya kabiri, maze u Rwanda rukisanga rukinye igikombe cya Afurika ku mahirwe. Murabizi ko ikipe y'igihugu ya Kenya kandi ikintu kimwe kiratuma amahirwe makenya yo kucyakira yiyongera,
nuko ngo muri stade zigera kuri enye bari batanze nta stade n'imwe bakoze, yewe nta n'igikorwa remezo na kimwe kigeze gikorwa kigaragaza yuko biteguye kubyakira. Nyita Mr Ira nk'ibisanzwe, twese hamwe inyuma y'Amavubi. Turakora subscribe, yikore comment, ukore na share kugira ngo ujye ubasha kunkurikira umunsi ku munsi.